Engena manje ngane zakwethu uKhuzani usephe umculi thizeni 100,000. Sawubona kuphi nangophi lafuna khona lombuso njengamanje ukubingelela yena mathinda acebisa intombi zomqamela amehla akhe abanye baqhumela imali thiwazi ngena kwethu ngabe usuku lakho lokuqala cela uthenze ukulungela upress subscribe button share phinde comment okhona nakho konke uma ukwenza lokho siwenza ukuthi kube wena oqala uthola notification uma sifaka video phambili kanti ke ngabe umdala la ekhaya uyathi hlanga lapha ku comment section ungakhohlwa upress button la join udonate channel yakho 10 rand njalo phela kwenyanga kanti ke siqinisekisa ukuthi imininingwane yasebank ibona wena naba kwa YouTube thina sazi lutho sibona ngemali osiphe yona ngane zawethu uKhuzani usephe umculi thizeni isihamba esingango 100,000 angisazi sibizwa ngani ngesintu sakithi kodwa ke uJumbo sekuvezile ukuthi hey uKhuzani usengenzele imanga kanti ke uJumbo ubhala umbhalo ofundeka kanje le ndoda sekuyabonakala ukuthi ithenge ngemali eshisiwe le Gucci eyinayo imali lana bengithi ngicela ngiphe 1000 esasibheje ngalo ukuthi koshaya u1 month esena 4 million wavele wabhidikela kwi100k hayi uyasutha kuba yo lapho ngibroker nginatwa Khuzani King Dlamlenze Mpungoso hey uzoyithola ngoFebruary mfowethu kubi #gospelmusic kusho yena ke uJumbo laphana waseveza ke screenshot ukuthi uKhuzani umsendele imali engakanani wasefaka nayo ke i-back cover kaKhuzani laphana ngane zawethu ngiyafisa ukuzuvula lakho mayelana nedaba ukuthi ngempela ngabe kuyiqiniso yini ukuthi uKhuzani uphe uJumbo lesisamba esingaka ngokufudukela nje noma ngokudideka indlela ke imali ekhona ngakhona hey ngane zawethu nemali abacule ngaphandle and asiqinisekise nje ukuthi singaze silwe la enkundleni zokuxhumana ngabe ukhona la ku YouTube wami uyangithuka ayikho into ngithukela yona ngoba abaculi le ndaba esiyenzayo abanye babo bayayithanda sibala kubona uKhuzani bayazi ukuthi it's a part of marketing la siba marketa khona la sibavezela khona umsebenzi wabo ngoba ukuba umculi akukhona ukuthi kufanele bevele kahle ngazo zonke izikhathi ingakho nathi sizama ukuthi igama labo libe sematheni ngendlela elivela ngayo ngaleso sikhathi bese siqinisekisa futhi ukuthi asithathi inqumo ngabaculi noma sikhulume kabi izinto abangazenzanga noma singenabo ubufakazi ngazo yabo so ngane zakwethu ngicela sireduce nje le ndaba yokuthi ubani uchemile namanye ama channel ngiyaweza khala ngayo kodwa ngicela sireduce ukuze sikwazi ukuthi sibambisane ngoba inhlamba yakhe ukunalokho iyabhidliza ningakhohlwa phela ngane zakwethu kunipha nje u10 rand bene yazi abo 10 rand mabe ngase bebe u10 ukuthi ngizonenza inhlanhla kanjani ngizonithengela ibhano yabafana bami ahlangana lapha na comment section ungakhohlwa ukusubscribe share phinde comment like okhona nakho konke lokho sikwenza ukuthi kube wena oqala uthola notification uma sikufale video phambili mina thizeni mathinda acebisa intombi zomqomo labemhlakha abanye baqomola imali thiwazi bathi impahla yentombazane yadela ngokujabula ngokuchanyela umthondo uyajabula ngoba uma uqeda ukuchama ukhipha imali eyingane zakwethu ahlangana lapha na comment section mina ngivumela ngibambe kanje le video sengiphuma ngithi danko